Goromungiore migao mathieth Mary Muthoni oyango ni nonro margi nyiso ni jopuonjre ahinya to mago manyiri ni kamarach mar gamo moiu e kinde ma oloro skunde. Kuom mano jiwo jonyuol mondo bed akicha kendo chiwo arita makare ne nyithindgi manyiri kod mayawuowi duto mar ni kinde mar yweyo lach. Omedo bende ni jokanyo e ute lamo nyaka koro kete tim chenro mopogore opogore maketo rawere modich kendo nono ni gi riwore kod kweth njore kaka mago mauso kendo miyo giedhe amero ji githegre gi kweth makamago. Tumeongea na CHPs wangu hapa Ishara ni ya kwamba watoto wako nyumbani sahi. Watoto hawako shule kwa sababu wako likizo. Ningewahimiza wazazi wote washirikiane na watoto wao na makanisa tupunguze mambo ya drugs and substance use. Na pia ningependa kusema ya kwamba wasichana wetu wako nyumbani sahi. Na wasichana wetu si ati utafungia mtoto nyumbani. Mtoto utamtuma sokoni, utamtuma pale aende kanisani, utamwambia aende ashirikiane na cousins wake na aunties wake. Lakini tuchunge sana kwa sababu wasichana wadogo wa miaka 13 to 18 wanapata mimba kabla ya kumaliza shule.